Tengok caurau pek-pek mana kau. Punya sejarah kebetulan undang caurau pek-pek yang dilakukan buah hari dulu ada. Bek sabe anduk tengok iaitu musim suum. Tanya le. Maka punya sabe anduk tengok musim suum. Maka takut-takut inan terjadinya cerai. Ada yang dibaca kata Allah. Ya kan? Ada orang bangun cerai lah, budak dia kata tha. Yang caurau tengok kata ulang budak dia kata tha. Tengok caurau kata ulang budak dia kata tha. Caurau kata tha. Mandang mua, mandang sapa inan dua, kata dia kata dia kata. IPKI tha, jadi kata. Kita tha le, si menyertai dia kata.